Tiesioginė transliacija iš Stambulo. 4 taksistai. Ты шо? Ruslik, tu šturmanauk davai. Mes pralošinėjom kol kas, žiūrėk, mus 4 taksi aplinkė. Руслик, скажи, что мы впереди были. У нас Шумахер плохой. Сели бы сразу с вокзала и поехали. Не, надо еще выпендриваться, понимаешь? Что? Смотри, видел? Идешь в кабину. О, да, дура. Ты нету. Собака. Прикинь, филмового, короче, виска. Бей, нахуй. Ne, bet jie nesveiki, короче, bepračiai. Bet jisai iš kabino atrodo mašiną, ar ne? Nu taigi veidrodėlius stuktelėjo. Нормально все. Опаздываем мы. Строится, смотри. Так, надо браться за поручни. Руслик, ты пристегнись лучше, я так чувствую. Čia tik taksistai važinėja, ar čia visi tai važinėja? Чуть-чуть visi taip važinėja. Žiūrėk, va, ko ištisinės per visas, karoči, pofik. Žiūrėk, 2 juostos, bet važiuoju per vidurį. Eik tu šik, kaip čia ženklai pamatyti? О, видел? Даже не смотрит, куда едет. Ты сам, короче, офигенный. Давай, come on! Шумахер, come on, faster! Светофоры нет? Нет. Кому они нужны? Bet jie kaip... Bet tai žiūrėk, kaip jie varo, короче. Čia jam reikia po 60 sumokėti už tokį važiavimą. Pas juos automatas? Ne.